دما کوریویک جدورک بچه باجار قامشلو پیوست سردانا سوکاویا ناوندی بگه و قیماخی گامشان بکره. قیماخی گامشان یک جدارشتین شیرین هری بجیج و تندرسته کو هری زیده لکانتونا جزیره تفروتن. اف جی مالباتک جتا خاطی آباجار قامشلویا کو گامشان خودیدگه. مالباتی چند خودی کرنا گامشان جبا پیرین خو گرتیا. مالبات دبیجه قامشلو به قیماخ گامشان تیناس کرن و بحثا تایبت مندین گامشان دگه. وتوارثنا أبا عن جد بداية تربية الجواميس والله ما أقدر امجکوین دا گامشان خودی دکن ما اف چاند جبا پیرو گالین خو گرتیه. امجبو دبارا جیانا خو گامشان خودی دکن. جداهیا دنابرا گامش و چیلکان دا اوه کو برهما ویزیده و قیماخ گامشان جی جدایه. هرما ما بقیماخ گامشین خواته ناس کرونو چه جاوه جدایه. نها چند خودی کرنا گامشان لبر تو نبونه. جبرکو گیرینگی و گوه پیدانش آلین پیوندیدار با نایداین. انقراض لأنه ما في اهتمام، ما في من الجهات المسؤولة، ما في اهتمام، ما في دعم. پشتی آمده کرنا قیماخ مالبات بری خود ده سوکن باجار قامشلو و قیماخ گامشان ایه بجیش لورد فروشه. مشهورة عبارة مشهورة بقيمة وهنقذ وقت عالم طاشي الفيديوهات سر قيسري طاشي اي سي بي هنقذ وقيمة ومأموني اجبو يعني اف قيسري مشهورة ولو ويعني اف قال لك زاني عالم اف قيسري ولو مشهورة انه طاشتي اي سي بي ومعروفة وقيمة الفيدا قامش له كفنة نينها يعني مشهورة عف قيسري مشهورة بقيمة غنقذ قام شوي كفنة أو ماموني والله حسب يعني بروجي هي زبون بشار كيلو بين كيلو هي زبون كيلوك هي زبون خلق ربع كيلو هي خلق بده حزار حريك وقدراوي آجلدار دبیجن پیوستیا هر کیلویک قیماخ به 10 کیلوین شیره گامشان هیا. لآلیه کدن جی آجلدار جبر نگرین گیدای نازده به گلی و گازندن.